بلوچ یکجہتی کمیٹی گشتاک جماعل بلوچا زبردستی گفتنی اعترافی بیانہ ہچ بستار نیست دومیننگ ایمنسٹی انٹرنیشنل الوٹ کتا کہ ماحل بلوچ علادہ ایک بی کوئٹہ دمک کلی مریانی ناشناسی صلاح بندانی ہزار افرادی ہفت مردمانی آوار جنی صلاح بند مردمہ چاری علادہ تگو سی مردم آوار جتگو گون بڑتا پشین ٹریفک قضا چار مردم بیران و سی ٹپی واقعہ مزدر ٹرک کو گاڑی ٹوک پرگے سببہ پیش کر ماشتیلا تپانی گوات لین مین لائن کپگا دمگے مردم چلینا زیبا مالکہ لوٹ کو تاکہ رمضان مبارک وشی ماہو روجہ کیسکو مارا لینا زیبار مکہ گڈاری تھانہ پولیس کارندہی بدکشی پولیس سے ردا عزیز ڈگارزئی نامی کارندہی گو سرکاری تو پنگا وطا دیر جتگو کشتا سعودی عرب دری کارانی وزیر ایرانی دری کارانی وزیر کو ٹیلیفونک رابطہ دون دری کارانی وزیرانی یکو دومی ملکہ سفارت خانہ پچکن کے بابتہ شور و صلاح دو ملکانی نزدیکی دمگا مزنی بدلی نگاہ چارک ہو گئیں گورنر ہاؤس کوئٹہ 26 مارچ درگتہ مراکش لبزانگ وانو گزانگ و زندگی ایدگی پیڑان جوانی کارکنوں کا دادو ایوارڈ عشت سرحال منا چاسا آن لائن محلہ بلوچ دیوات بلوچستان صبح 7 بجے مارچ 24 تاریخ خروج جمعی دلگوش کنے سرجمی حالاں بلوچ یکجہتی کمیٹی گشتہ کہ چماہل بلوچا زبردستی گفتگی اعترافی بیانہ ہچ بستار نیست بلوچ یکجہتی کمیٹی مرکزی ترجمانہ ماہل بلوچ سرا CTD نیمگا جتگی بہتام رد کو تگو گشتہ کہ پاکستان آئین و قانون جوشی بیانانی اچ ہرزش تو بستار نیست کہ زور و زبردستی گرگ بودتگاں بلے بدقسمتی بلوچستان قانون و آئین ہچ بستار نیست تو ادا درستی فیصلہ سیکیورٹی ادارہ کن گیا زانک بی بی کے گوستگی روچا بلوچستان سروزیر ترجمان بابر یوسف زیہ گو GDCTD پریس کانفرنس کو تگو گشتہ کہ ماہل بلوچ نام جنینیا 2 وطکش جیکٹ 10 گپتا بندش جتگی گل جنین و چکاں کارمرز کن گیا ماہل بلوچے ہوں سوشل میڈیا یک ویڈیو وائرلیں کہ آئیے تہا گوش گئیں کہ آئیے لوگ واجہ او ادگی مردمہ رد داتا گو وطکش جیکٹ داتا بلوچ یکجہتی کمیٹی ماہل بلوچ بیان رد کتا و گشتہ کہ ماہل بلوچ بندیگی او زبردستی گپ آئیے دپا دیگ بودتگاں ایمنسٹی انٹرنیشنل الوٹ کتا کہ ماہل بلوچ ثواب دیدی نظر بندی ہلاس کنگو یلا کنگ بی ایمنسٹی انٹرنیشنل وتی شنکتگی بیان گشتہ کہ 28 سالگی ماہل بلوچ 18 فروری 2023 پولیس کاؤنٹرزم ڈپارٹمنٹ CTD کوئٹہ چا وتی لوگا چھاپا جتگو گپتا آچا وتی 5 سالی زہگاں سندگو بند کنگ بودتا عبید بہتاما CTD بند کتا ماہل بلوچ 4 رندہ آمید گسا پیش کنگ بودتا و ہر رندہ CTD بندیگی وادو پاساں گیش کنگ دز بندی کتا ایمنسٹی انٹرنیشنل گشتہ کہ پاکستان واگدار میاں استمانی انسانی حقانی ردا ماہل بلوچہ بائتیں کہ اشتاپیہ یلبدیاں گورنر ہاؤس کوئٹہ 26 مارچ درگتہ بودتگی مراکشہ بلوچستان گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑا زندگی دگا پیڑان جوانی کار و خدمت کنوں کے مردمہ صدارتی و ایکسلنس ایوارڈ دیگ بودتا مراکشہ بلوچستانی گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑا 6 مردم امان اللہ ناصر پروفیسر عبداللہ درویش و اشرف شاہین صدارتی اس نے کارکردگی ایوارڈ و بلوچستان بیران بودتگی آوالکار ارشاد مستوی و شاہد زہری مرگہ پت تمغہ شجاعت دیگ بودتگاں صدر مملکت نیمگا صدارتی اس نے کارکردگی و تمغہ شجاعت ایوارڈ گورنر بلوچستان بہرو بانگ کو تگاں بیستہ گیش وانو گزانگ شاعری و لبزانگ و ایدگی شعبہاں مست امیر محمد امیر اخوانزادہ عبدالعلیو ملک داد قلاتی سبائی اس نے کارکردگی ایوارڈ دیگ بودتا 24 مردمہ صوبائی ایکسلنس ایوارڈ 2021 کے داد و انعام دیگ بودتا اشت انلوگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں YouTube چینل یا وزٹ بکنی میں ویب سائٹ www.asaponline.com منا محلہ بلوچہ بدہ اجازت شویروج پہ ایمنیو تاہیر بار